Narcisoidne osobe, znači to je sada tema i sad je moje pitanje da li jedna žena koja u životu zna što želi bude imala takvog partnera? Naravno da ne bude, jer jedna žena koja je puna samopouzdanja, koja ima svoje granice, ne bude ni dopustila da takva osoba dođe u blizinu. Bilo to partner, bila to prijateljica, bilo to šef, bilo šta. Ljudi te iskorištavaju dok mogu. Znači, ukoliko vi sami ne postavljate granice, ljudi idu tako daleko sve dok im dozvolite. Ukoliko jednom postavite granicu, budete vidjeli da takvim ljudima više ne budete ni prilazili, niti da će oni vama prilaziti i budu vas zaobilazili u velikom krugu. Bitno je da se zapitate kakve su vaše granice i možda ne bi bilo loše da takve osobe u svojim životima vidite kao poklon i da su oni došli u vaš život da vi naučite reći ne. I dok promijenite malo perspektivu sa takvim osobama, jednostavno kad skužite da imate jednu osobu u svom okruženju, pokušajte na par situacija reći ne i budete vidjeli da osoba uopće nije narcisoidna, nego da ste vi krivi što ste im tako dugo dozvoljavali da rade sa vama što žele. Uživajte u danu i budite mi dobri. Ćao!